Zamislite da imate 57 godina, obuvate kopačke i izlazite na teren kao profesionalni fudbaler. Ne u veteranskoj ligi, ne rekreativno, već u pravom profesionalnom klubu. Nemoguće? Ne, ako ste Kazuyoshi Miura. Ovo je priča o čoveku koji je prekosio granicama, verovanjima i očekivanjima. Fudbaler koji je igrao u čak 5 različitih decenija, na 3 različita kontinenta i postao inspiracija za mnoge generacije. Kazuyoshi Miura je rođen 26. februara 1967. godine u Shizuoki u Japanu. Dok su njegovi vršnjaci, dok su igrali fudbal u dvorištu, sanjali da igraju za lokalne japanske klubove, Miura je sanjao o Brazilu. Želeo je da igra fudbal tamo gde su najbolji. Sa samo 15 godina napustio je Japan i otišao u Sao Paulo u fudbalsku akademiju. U zemlji fudbala morao je da se bori za svoje mesto pod suncem. I kako kaže, to su mu bili najteži dani. Trebalo se izboriti sa pritiskom u dalekoj zemlji, daleko od svojih roditelja, poznanika i prijatelja. Nije znao portugalski, konkurencija je bila brutalna, ali on nije odustao. Sa 19 godina, 1986. godine, potpisao je za slavni Santos i tu počinje njegova dugovečna fudbalska karijera. Kada se 1990. godine vratio u Japan, fudbal u zemlji izlazećeg sunca nije bio popularan kao danas. Ali, Kazuyoshi Miura je to promenio. Postao je zvezda J-lige i jedno od zaštitnih lica japanskog fudbala. Nastupao je za Verdy Kawasaki sa kojim je osvojio 4 titule nacionalne u Japanu, a 1993. godine je bio proglašen za najboljeg igrača Azije. Naredne godine postao je prvi japanski fudbaler koji je ikada zaigrao u seriji A, pošto je potpisao ugovor sa Genovom. Bio je važan igrač japanske reprezentacije, postigao je čak 55 golova, a njegovi golovi su pomogli reprezentaciji da se kvalifikuje na svetsko prvenstvo 1998. godine. Međutim, ironijom sudbine, on nije bio pozvan u nacionalni tim za to svetsko prvenstvo. Kada fudbaleri napune 30 godina, svi pričaju da su u poznim igračkim godinama. Kada napune 35, svi očekuju da okače kopačke o klin. Miura, on se nije zaustavio ni sa 40, ni sa 50. Nakon igranja u susednoj Hrvatskoj za zagrebački Dinamo, za nekoliko klubova u Australiji i Japanu, Miura je sa 53 godina postao najstariji profesionalni fudbaler. No ni tu se nije zaustavio. 2023. godine, sa 56 godina, Miura je potpisao za portugalski klub Oliveirense. Tada su ga pitali kada će u penziju, a on im je odgovorio vrlo jednostavno. Ne igram fudbal jer moram, igram ga jer volim. Kako je moguće da neko sa skoro 60 godina i dalje igra profesionalno fudbal? Odgovor je posvećenost. Kazu svaki dan trenira sa skoro istim intenzitetom već 30 godina. Vodi računa o svom telu kao ishrani. Kaže da je fudbal njegova meditacija, a ljubav prema igri ono što ga pokreće. Njegov zaštitni znak je specifična proslava gola koju zove Kazu ples. I Kazu igra taj isti ples već 30 godina, slaveći svaki trenutak na terenu. Kazuyoshi Miura nije samo fudbaler. On je simbol istrajnosti, volje i ljubavi prema igri. Njegova karijera je dokaz da godine nisu problem kad imate volju i posvećenost. Možda nikada nije igrao na svetskom prvenstvu. Naravno da nije najbolji fudbaler na svetu, ali je sigurno najdugovečniji fudbaler. I za kraj da citiram ovu fudbalsku veličinu. Ne prestajete da igrate jer ste stari. Postajete stari kada prestanete da igrate. Pretplatite se na kanal Japan u srcu za još zanimljivih priča o Japanu i Japancima. Hvala vam na pažnji, želim vam puno sreće i uspeha, mi se vidimo nekom narednom prilikom.